Amalunga weNEHAWU zolathoma umtjhagalo ngomhla ka-6 inyanga le bafuna ukukhuthulela imiholo ngamaphesenti ali-10 kanti umqatjhi yena ufuna ukubakhuphulela nge-4.7%. Lokho kubangela ukuthikaziseka kokunikelwa kwezenzelo embhedlela zikarhulumende enarheni lezombelele. Kanti embikweni yaphambilini kuvele bona sekubhubha abantu ababalelwa kabani ukuya kabasithandathu ngenxa yomtjhagalo lo. Ikhotho itshela iNEHAWU bona itshela amalunga wayo enkundleni zokuthintana nangama-email ngesahlulelo sayo ingakabethi isimbi yokuthoma ngemva kwamadina namhlanje. Umnyango wezempilo usamukele lesi sahlulelo sekhotho. Nakusenjalo amalunga weNEHAWU ekabinedorobha lemthatha eMpumalanga Kapa ngalumsebenzi nawo ajoyina abalingani bawo enarheni lezombelele ukulila ngokukhuthulela umholo. Bekwakateleleka bona namanye ama-ofisi kahulumende avalwe kuleli dorobha lomnotho wendawo ezisemakhaya. Kuthiwa batsho abasebenzi emthatha bebathuselwa bakatelelwa bona bangenele umtjhagalo. Iveke epheleleko ngoniwe isibhedlela iSt Barnabas elibode bekwakhahlunyeziwa nabasebenzi. Kodwa usihlalo weNEHAWU wesingi phika ulala phasi ngomhlana ngezwa ngobatsho le. Asihaleli ukuba abantu bethu babe bangaze babe bangafa. Yiyo lonto siye sanezivumelwano zokuba sibe nenhlanganiso esihlalayo kunye nemanagement. Sesihlele eMthatha Regional Hospital savumelana ngesikholethon kuyasetyenzwa phaya ngendlela eright smoothly. Empumalanga amalunga eNEHAWU avala amasango embhedlela ezihlukahlukeneko kunye nemitholapilo njengombana umtjhagalo uragela phambili. Amapolisa athunyelwe embhedlela ezihlukahlukeneko. iNEHAWU isola uhulumende ngokubhalelwa ukulalela inlilo zabo. Since we are indicating that we are intensifying the strike, we understand that we are not led by deaf people, but the employer does have ears. They do hear us, they do understand our cry as wabasebenzi. So that is why we are saying we believe that the employer will sit down with us and negotiate in good faith. Ngezinye imbhedlela abanye abasebenzi babhalelwe ukungena emakhiweni yakhona. Amalunga eNEHAWU abetha phasi ngenyawo athi akabuyele emva umqatjhi angakalaleli inlilo zabo. Abasebenzi bathi ipili yabiza kwanje nabo ke babonelelwe. Njengoba sinyalo silwa kanje silwela lo 3% umqatjhi lo wamfaka ngengane ngaphandle kokuthi kube nesivumelwano. Umqatjhi kude lokungcono lakasinike kona up to this far. Lokukhona kusilokula sinika kona currently kungaphansi kwe-inflation. Amapolisa akade isimeche esibhedlela iRob Ferreira kunye neThemba